Uhe ka National People Party NPP ubolong ru usembut menteri rangba kejela umasnya bahalang dahar. Uloong ba UMLA berim u Himalaya M Syang Pliang. Ulokwa bandrung no syaka parti NPP na kabenta ke election MP. Uba H Syang Pliang ya uba latung kum unong aibuj katenat pulih putih hapok ka MDA tu ula ban mi no na ka BJP bandrung no syaka NPP ban yakunnya ke MP election na Shillong. Dan ro ke kubor hamsaya ba Presiden Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ma Vincent Pala ula bandrung no syak NPP Hendrai umasnya halang ula pusai ba uma pala udang long kum MP ke Kongres Kupta 4 bandong ba undrung no syak NPP Lai turu ba ke NPP kat peniakun ya ke election MP da ke agatha sangma natura